Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sepanjang maghrib kita yang baru kita laksanakan secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak terasa pergantian waktu asisilengan waktu yang ada lagi tajangin bertangi perlayan sakit emang kotor yang menghina susai mencari mana bukti dan dia bapa dengarkan orang sisi nanti itu maksud lagi maka dari waktu dua tersewa waktu mati dan boleh tidak mati ya riwayat maroro tersewa waktu mati dan boleh tidak tuangan riwayat majapahit manisita tersewa waktu mati dan boleh dilasa malam minggu ke hari. Kita tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Sebagaimana biasa, setiap malam Senin kita mengadakan pengajian. Oleh karena itu pada kesempatan ini pengajian kita tepatnya penghujung tahun 2023 Masehi. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang insyaallah yang akan memberikan pengajian kita yaitu Al-Ustaz Haji Jumra Ibrahim SAG. Beliau adalah berasal dari Kabupaten Pindrang. Oleh karena itu kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidina atama tepukna ku ngala ta'ala ke hadir
ilalanna kurangi narampi pun Allah Ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran majepu bilanganna ulangi risisena pun Allah Ta'ala 12 bilanganna ulangi risisena pun Allah Ta'ala 12 ilalanna si taungi. Jadi pun Allah Ta'ala tu pelik pancaji 12 ulang ilalanna si taungi. Taulino mani maling nyasang 2020 tallu taula bae wawanna Nabi Isa irum malingi asang nasangi tahun Masehi apa magai wawanna Isa al-Masih jadi nasani tahun Masehi di 12 ulang iro ilalna 12 ulang 365 as-sunah iya naro na bagi-bagi pun Allah Ta'ala korila naro jilan na tu ulangnya angka ulal lebih angka ulak ganna angka tu kurang angka mana bilangan no kualeta hiro maka dia pun Allah Ta'ala wa fil ardi ayatul lil mukinin itu kolinoe angka tanra-tanra tau angka yakin loko pun Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun ukuri watakaleta dega hata tangga-tanggai di 12 ulang angka ulal lebih angka ganna angka kurang angka tu tanra-tanra na wiringi pun Allah Ta'ala kolinoe o kuata kaleta angka ya komiki mite siaga lebih tapatoju 5 tamakwe patoju apa kwe patoju talukwe sininang kaya jari-jarinna tu ulal lebih manang kemana lebihna iya ko na 7 paralla 2 na barat tu ko dia na gana kurangi jadi angkai jari-jarinna ulal lebih manang paralla na ye gana yarega kurang tapi cidim itu kurang ulal 2 mi bawa kurang iro sesairo ganda manang 30 jika miki misangi tapi lama ni mata patateng makwe Januari berarti lebih 30 si dia pak na 7 pak jal na 7 jari-jari Februari kurang itu kodena 22 sera yimiro si dia ular kurang iya kulat telu matu lebih situ ulang apa mak goro sudah 7 berarti ganda sih makor materu sampai Januari Februari Maret April Mei Juni Juli ulah lebih mana nih na 7 jari-jari iya ko capun yo ke tolele si ko mapamuloko si pak jelo jari-jari situ na 7 berarti lebih sih parlana gena jadi Agustus lebih September gena Oktober lebih November gena Desember lebih sih iya ko tau pe masih apa muloko sikie Januari lebih Februari kurang jadi angka mana tuh ko watakaleta
Cuma terkadang denai runtuk. Makanya si kandangan meto itu Puang Allah Ta'ala na pancaji tawakkulinoe sebagai khalifah, pengatur. Ia kolinoe angka 2 jama-jamang melo yatoro. 2 jama-jamang melo yatoro. Ya ko salah-salah berarti tamatoro iye tanya ki khalifah. Tanya pengatur. Jadi mesti pakanjaki papai matoro iye 2 jama-jamangnya. Aga jama-jamal lino si bawa jama-jamang akhirat. Apa itu lino memang onrong na pancaji pungala ta'ala untuk makareso. Jadi lino na pancaji pungala ta'ala nonroi atanna makareso. Jadi koko lino nang katau dena melo makareso maka di guruta salon rongi. Okum suruga wad di monro. Apa okum itu suruga di negara reso lay duppa mani reso ya ko mega mui de cetapoga watu tokolino mega mui de cetapoga kolino maka reso tata duppa mato ko suruga. Selama ko kilino mesti kita dituntut untuk maka reso. Pertama kereso adalah linoe paralui. Magi na perlu ya kereso linoe. Lino mo payonroy. Angkanan re sadia na detak kereso tatimpu ide na tama sumpangnya. Mesti ya kereso pa itimpu pa. Detul le timpu itimpu ki. Angka pa makareso na pawad ditama sumpangnya. Baka kotiani tama andrewe doktoro makaresoi we manina patama tanyana sumpangin ola tapi na impus ki. Jadi ya karesoi panatama tapi koko suruga matu dena ya karesoi andrewe matto ba manila langati meka mandri duriam. Oh tapang kan rasane pinat dingin dena na timpu. Dena na enreki dena na tanak dena na paning dena macina bami manre doriang angkani papenadingi makanya amat manre nasiagi tanah yang riro tasik di buah-buah 40 tahun onronya mana suruga yonroi deto makareso hidup pemandi reso tapi salamu kok kilino mesti makareso ki cuma nawering pangaja pengulut ta'ali supaya tepat kita mencaji halifah ki maka na pangajari ki pengulut ta'ali maka da i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada upan nanalino takkaresoi rapangi aleta maka da meloki tuo manenungang kolino takkaresoi angga aleta maka da meloki tuo manenungang betulna ia ko jama-jama lino na pole mata kota wad di papisau ku mata koki apa magai melomu kitu manenungang paja pasi mata ko na patapat teru ko jama-jama lino apalagi ko watu sampajangi napal lempura lalu ki pungal ta'ala maka da salai jolo tu jama-jama linomu mulo mas sampajang mulo meringerang ko pungal ta'ala na suruh ki pungal ta'ala salai jolo jama-jama linota na rekko mangu bi pas sampajangni
Magi na suruh ki palepangi melomuki tu mananungang pura pasi mas sempaja napi pateru. Maka di pungala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Tau matappa ia ko mangubini ia go yang ngubbiran ni sampajange mappamula asona jumae fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Padan rewat ni meringerang okupung Allah Ta'ala tasalaini jama-jamange wadinge papole dui beton jama-jama linui ia ko yang ngobiran ni sampajangi mappamula jumana rewat ni meringerang okupung Allah Ta'ala tasalaini jama-jamatta wadinge papole dui tasalaini jama-jama linota ipung Allah Ta'ala makada makare solino ki na batawe tasalai jolo dia magagi pa pisau apa magi melomuki tu mandanungan pura pasimatu masampajan apa tapat teru aja tepat tamayakal makadawah iya kalau tutui baluku makuran tu ala pangali cek demi tu diulolongan. Maka dia pun Allah Ta'ala dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lebih makasingi benengi tisengi tasalai jolo iro lebih makasingi benengi tisengi maka ada angka baraka nataru pun Allah Ta'ala amu cek dek mi kuang kabaraka lebih makasingi ridi. Amo cek dek mita lolongan ya kuang kamu baraka gena itu angka tahu cek dek mi gajina cek dek palolongan na tapi terperhatikan ya tutungan na angka mato bolana angka mato bainena kamato anakna masih kola mato manre mato dek tonang kanerita keluarga na lo millau-lau cek dek palolongan na tapi nasaba angka baraka na pak gena pung Allah Ta'ala de na milau gena iya nasa pung Allah Ta'ala mak jamalino ki nabatawe salai wijolo ari ngerak aku pung Allah Ta'ala lebih makasing bendenge tapahan tapi lebih riolo memang ia no bi pun Allah Ta'ala manessa tau matappa pak baluk bale si tinro pak baluk kaju ia yuk bi pak baluk bale bale lepang kegel lepang pak baluk bale merasa yuk bi lepang pak baluk kaju wah tanya tu ya yobi pak baluk balewe mi materui makoto di tukuk bangi tahu iya yobi itu tahu matapa jadi merasa matapa lau itu di sini na lau itu masih lau mak berjama tahu matapa mana itu iya deh nama matapa tanya tu ya yobi tu matapa ini de nalau nah itu sampai depan mulai pun Allah Ta'ala ya nero ya ayyuhalladzina amanu sini na tu matapa iya ko yang ngubira ni sampajange mappamula sona jumae nrewa ki meringarang ko pun Allah Ta'ala aga nasurop pun Allah Ta'ala ko bangi tahu tentu mas sampajang tasalaini jual beli tasalaini jama-jama tawad dingi papole dui lebih makasing benenge tapahangi amo cek dek mita lolongan tapi nasabat taturusi pasuran pun Allah Ta'ala angka baraka tu mo cek dek mi
daripada mega na degaga baraka na susaimi te amo mega ko degaga baraka na susaimi tapi amo cek de mi kuang kamu baraka na pak gena ke ki pung Allah Taala te ya Abu Hurairah malupui malai batu na sungkali oko pengerek nangerek angkat ganja lai buah-buahna mengolok ko nabita surun Allah Ta'ala malupulat dekat batu maniwala wa pengerei maka dia nabita muasa gak mucau lupu neko mite dua ni batu ya wa pengerei dia namate Abu Hurairah aga melona ya sangi malupu liwa palupu na punggawai pajak mati maka dia Nabi tangkat tu susu si mangko Abu Hurairah susu si mangko si mangko bicu mamagi-magi napak baraka pungalatale tu susu si mangko na ganda inu tomaso milo doang Nabi tak mamagi-magi tanna podo napak baraka pungalatala susu si mangko bicu naganna inu tomaso tapi riwat today na pa na inu loko jolo mo bito ko masigi pinumana ngi jolo te ko masigi napa idi monri pi idi apa idi pangurusu siaga tau miop bio ko masigi ro 70 tahun susu si mangko bicu isure Abu Hurairah ko jolo mo bitawer 70 tahu obi pinumanang ni jolo mon ripili susu si bangko bicu 70 tahu mi pinu ya ko manuru akal dena tama tapi pure milodon nabita tanna podo na pak baraka pungala taala na ganna inung tomaso no bitawi 70 tau minung ngiro de pana capu te maso mana 70 tau na de capu maka de bita iko si Abu Hurairah ninungi napa pisau inupi na inusi ganna katal nak kada inupi nak kada panuni te na bita minungi pacapui 72 tau minungi susu si mangkok bicu gena maso manang 72 tahun agaro baraka bicu cede tetapi napak baraka pungala taala gena iya narmelo na pitaki pungala taala ro maka da amoce de mita lolongang ko napak baraka pungala taala gena tu makanya maka dia pungala taala iya koyok bini mas sempaja banni tawe tasalaini jolo jama-jama linota talau mas sempajang lebih makasing bini tapahangi pura pasti mas sempaja napa patarui apa melomu kitu mananungang nasa penglut tali iya mi ko jama-jamang akhirah apa pada wasana maka ada dua mi jamo kolino dua melo iya jama-jamangi dua melo yatoro apa ini manci pangator ki manci khalifah ki maka atur pakanja ki atoro nanya jama-jama lino siba jama-jamang akhirah iya ko jama-jama lino tajama angga ale maka da melo ki tu mananungang matakoki atau waktu sempajang papisau jolo sementara ko jama-jamang akhirah maka dia pengulut tali wa malli akhirataka ka'annaka tamutu goda yato sina seko akhirat tajama rapangi aleta angga i aleta maka da meloni mate baja meloni mate baja jadi komiki mas sempajang aja hanamiga cita-cita kurang-kurangi rupat tujungi rukumiki mas sempajang angga ale maka melo ni mate baja
Ko mas sempajak ki melo di mate matu maka sini tu sampajata dia dawat di de angka butinai angka pakaroba oko daerah Kufah melempu ya pakaroba jadi ini kata mapalaluang ang barang gangkana jokai pakaroba angka penumpang milau tulung ngak pacin rola ka aku karobata enre ni lolok karobae nadapi pakkatalue maka de penumpangnya kiga biasa tola nah kada iya malampu masa horo maka de penumpangnya angka yelekoe maka singi meganan renyarang maka wi topai de nang kawolai nah kada coba-coba gare pura wolai ya na turusi penumpangnya nolai rolalangir makomot jokana nadapi ala narampu ipat dana penumpangnya melo naunui pakkarobai maka de pakkarobai na lau tulungmu manang kami kamunu aja banna munu ka alabani karobaku lololisa maka de penumpangnya dewa kuatu ya parampok ka iya lawuno jolo punan na pawala gagana de na jaji itu maka de pakkarobai pakui pale alinga kesempatan mas sempajak duan rakang pura pak mas sempajak matu napa kak munu iyo asempajan no angkatu ulu tahu tatala pura mana mas sempajak de nak gune sempajang asijak ko mak jenne napa kasingi jenne na waktu nama sempajang kasih peringaran aku pungala taala magi nama kasih peringaran aku pungala taala apa yaki maka de mate nak je matu ku pura kak mas sempajangnya jadi pakasingi lada sampajanna ya kade guru ta iya komelo ki makasi sampajata iya komeki mas sampajang aja tepakan ke mana ngir cita-cita patujungnya angga le makade pacapura sampajan nih makasih itu odro kasina peringerana letui alhamdu degaga ayak napala nalupai mana ngamukul walalanya mana tuh jadi monroni dadang maka de parampok sijak ko de to na mile rokok ko de na baca ya jadi monroni takka dadaling takko mumpu manisi di aya sitongan na de na pala iro aya ero tapi manang kamumpu ampai na baca ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah niga palewat diturungi ataku nareko masusay na milaw tulung sangadina iya wat dipale sangi susana letu iro di nagana baca naulasi ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah takko mumpu pakanya repute pak baju putih na besiwiro parampok ero mate maku alelena nandre api letu sampajane pakarobae pure mak beresal giling lomon rinaite parampok maku natanai wiro pakanya repute turungi nakada niga ko turungi ka maka dai pakanya repute we iya malaika pajagana ayak mubacailar sampajang iya malaika pajagana ayak mubacailar sampajang na suruh ka pungalatala nono untuk turungi ko mewaiko nak kada kega nak kadang ketung baca nak kada dewa apalai dia apalai tapi ia masih kupung Allah Ta'ala magai nasabak kehusukannya dalam solat maka napa nunuk pung Allah Ta'ala malaikat pengonron na ayat na baca untuk turungi salama ale gagamu karobamu lolo lisu no
Selamat. Sini no masalah melebih engkah dari. Jadi ko akhirnya ipogau to mas sempajang angga le makada melo ni mate. Matong-atongan itu. Bangi tahu dia tu makada cinampe matu pi. Narak desi. Jadi maperi-peri ki de nawat di papisau, de nawat ding. Berlambat-lambat nareko akhirnya ipogau apa meloni mate baja. Nah, matong-atongan itu. Gangkanna ya pungala taala ilana korangi. Amo dalle tokkolinoe nasurotoki pancaji akhira isesa. Angka dalle na waringi pungala taala kolino aja tacapuro kolino tapi kiringi sesa lokko suruga. Maka di guru tatallun rupa je tu dalle na taulinoe. Pertama, iye nandrewe naluru masupe menak biang capu yo kolinoe. Nomor 2 dalle na taulino itu iye na pakewe naluru sabu mancaji pallulu capu to kolinoe. Jadi kuang kadalle na weringi pungala taala aja ta capuri taliang nyandre aja ta capuri taliang pakaian. Yang ketiga dalle na te kolinoe adalah iro ya sumbangange ya sidakange ya berenge. Iya na tu matu monrok ko suruga tajaki. Ye tallu dalle aja ta capur kolinoe. Dalle yang rewe ipakewe capu kolinoe tapi aga pale kiring lokko suruga sesa pancaji akhir airo sesa ro deto na suruba nang ipung latala pancaji akhir tapi sesa na iya na ya sumbangang iya ko makadaka iya ko tallu manu makajuang tallu manu na itembak ci dina kenai siaga pimonro tallu manu itemba ici dina kenna siaga pimonro iye mitang ikan nai monro he iye dua lutu i tallu ratu sabu duita parikantong tas sidekangi si ratu sabu siaga pimonro iye mi monro tas sidekange he iye 200 kue kantonge lutu matu nala pak balu bale iye lengi bale nandre si coki belum tentu dalle ta tapi iye ya sumbangange ya sidekange mana sedalle ta iye taje kyoko suruga iye na tu ampai kuang kadalle na weringi pungala taala aga perintana amfiku mimma razaqnakum abberengi je sesa kuang kadalle na weringi pungala taala abberengi sesa angka dalle na weringi pungala taala kolino abberengi sesa apa iro ya berengi iya na tu monrok ko suruga batu tajangi. Kemudian najani pungala taala agaga ya berenge lebih malas siwilisu naya agaga mabuangi poliasi langi letu tanai ya kuang kagaga mabuah poliasi langi de panaletu tanai angkanya tu pak berewe lisu cuma talun rupa polena wad dijaji iro aga gaya berenge lisu lokoidi mancaji patolak bala kegea sepatolak bala na tola abalae na kurangi abalae de na leggay abalae de apa itu kuang ka abalakan naki anu pura meto tercatat oko lauhil mahfuz maka da asona jumae silepoki abalaye je kuang ka tu tau silepo de na kabatulat tu de
Pura memang apa tentu pun Allah Ta'ala tercatat ko lauhul mahfuz, maka da sona Jumae silepoki. Jadi nak kabatulah tu kau kata silepo. Tapi barakana asona Jumae pura ki masih dekai lena. Pura ki mapan reto maliwasan Jumat berkah misalnya. Maka iro tas sidakange tapan riange tak berenge iya narotolai abalae terjadi silepoki. Tapi dah sabab pura ki masih dekat lalak mi tewa silepo. Silepo tu ngaki tapi lalak mi. Kita tak silepo tapi lalak mi magai barakana pura ki mak bere. Ali suloki dimanceni patolak bala. Andai kata dia tak sedekah, dia tak bere, silepo to ngaki oto tewa silepo. Kapo to na tawi masokongi, megangi tas sokongange, naya andai kata mas sedekah ki onna ele. Ayana tu empai riolo tungket juma angkat tau bawa kalau kutu lo masih gie. Si bawa anak manu agak kata na iro nasi dah kai puddo ja kaluku tua barat tanangi kaluku tapi makokwe de nagaga darat na puddo ja ya kaluku talengi nak biar baman itu jadi aja na kaluku makokwe agak pale ampulok bana tempat tamangi dui makai guna ko kaluku tua cana de tu kan agak orangi anak manu ciu-ciu bawam itu. Nah, ini patolak bala. Yang kedua, agak gaya berengi lisui sebagai adisi-disingan. Purana patentu pun Allah Ta'ala asona Jumae malasaki. Tapi mak bereki elena barakana pak bere lisu lokui di malasatonga kita pipat di ulumi bitantuju mi galati kangi sauni sisa rupiah andai kata deta sidekah malasaki rumah sakit pa operasi pa mengongkosoki megangi tangongkosokange daripada takbir yang ngi. Ini yang kedua. Yang ketiga, iya rupa berewe lisu metoi agak tak bering itu lisu lebih mega pa pengulut ta'ali lau mapasa runtu itau malupu malupu lada kali telu si bawa malupu maneng na telu mi dirhan na bawa pengulut ta'ali lo pasae na telu tau maliwasannya ina bagian ita sidina alai capu duina na sidekan lisu maka de benena kenro ni pale gagay mo muali nakada angkat tau maliwasa panay di walengi tasid dina dirham ya coba nai di makor mulai pala cak tanga tawat tapi aga na seperti mah nala de cimo bereng angka na tu yang nyemang-nyemangi matu ko tama suruga kasi papape balina maka de pangulut tali sabar aku patima iya perlu masigi mas sempajang. Jadi pengulut tali maliwasangi malupui lawi masigi mas sempajang ya pu ini magi deh mulo masigi nakada masolak deka si salah cek deh ni ye ali malupu lawi masigi mas sempajang lawi masigi mas sempajang. Di tengah perjalanan angka pak balu bembe kin rekomen lo ali me kalau masigi we tulung nga bawa nga bembe kalau masigi angka gapa ngali bembe tulung nga pengulut tali maka dai tulung nga na tulung na bawa bembe tanya bisnis ya tanya saro na tulung mi na bawa bembe nasi orang yolo na masigi na pertama sempajang pure mas sempajang milodoni puang amode upawi makada malupu ka atis seto tu puang amin
poncok mi pak dongen tapi pure mas sempajang pas mas supoli masigi angka pengali bembe weh kasih pabembe muali pak beli kak 30 dirham nah kada deu balu 30 siaga pi pale nah kada 3 dirham isurong ngak balu saro ko tu nak kada tanya aja saro sapa rio nami pungala taala sapa pa makade pungala taala na hadis qudsi wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi pungala taala tulungi atanna narikoiro ataina poji tulungi sila surah sallanna jiko melo kina tulu pungala taala raji-raji tulungi pada tarupa tahu teh lau tulungi na suruh kak balukeng bembe na 3 dirham na suruh ngak balui na kada de pura uniakai makada kuang ka bembe makua kasina wali 30 na kada de ubalu 30 talumi te pangali melo masoli pak balu me masempo si salah cek dek siro ini te iya mana na patu makada de agi mugorang yang pati 30 dirham waliangi maka de penglutali jolok lo bawangi punana ya ko meloi malai si jajiangi ya ko de upalisuk koduimu te na bawah si runtu punana bembe we tarala ni bembe ali tarala ni siaga mo jaji na lengi tahu kira-kira ko di makwaro siagi pau ay manasani itaro 27 na pastori telu na pemilau saro la cicing ye pangulut tali nak kadawe tak dampang na passa kata nali 30 dirham angka mana ngelin he denil lau saro langsung makde maka de punana bembe jolo jimu makde ali de jimu sangat kapang nak kada bawi seko pak balu bembe tanya ka pak balu bembe ali aga ko bale nak kada iya malaikat ka na panonno pungala talo kolinoe untuk mantaraka ko dalek mo 30 dirham wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun poliase langi dalek muali amu mani denangka mureke-reking te poliase langi dalek na penglutani yang kedua angka tu 3 dirham bagi-bagian guna 3 dirham maka dia pungala taala manjaa bil hasanati falahu asru amthaliha nigi papole si di decing maka iwalai mancaji 10 decing 3 dirham mak bereng nawala ku pungala taala mancaji 30 dirham te onna ele pak berena nape waktu duha rewa ni 30 dirham 3 dirham nak bereng rewa 30 dirham lebih magati pilisu aga gaya berenge daripada aga mabuangi poliasi langi letu tanai te maka dena pasti pungala taala aga gaya berenge hanya tu dah kada pungala taala ab berengi maka ia na tu ampai nabitta to nasari pamasin nia salamakan sipakna nabitta tu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum iero nabitta to nasari pamasin nia salamakan napoji pakkere esiba wa taupaddi wa yajlisu ma'ahum napojitoy nabitta tudat siba wa taupaddi de iya ko taupaddi wasi tudangan malemmak munro yase limay aga napagaw limay ko munro yase makbere de al yadul ulya khairum min yadis sufla 5 munro yase mabelai kasinna naya 5 munro yawai aga na pago 5 ko munro yase makbere ya ko munro yawai milau na poji pungala taala lebih makasing 5 makberewe na 5 milauwe te sini no masalah malebih kadre oleh karena itu
Maka ia dua tugas ta sebagai khalifah atoro ia jama-jama tok koelinoe jama-jama linota siba jama-jama akhirat ta ia ku makasing bateta matoroi mancaji akhirat manangi amo jama-jama lino ko pura muki mas sempajang napalo jamai mancaji jama-jama akhirat cuma pak kita mata jama-jama lino te iya mi ko deta sempaja talo galunge jama-jama lino to ngam itu deta sempaja talo pasae jama-jama lino to ngam itu tapi kupura moki mas sempajang aja kita jama mancaji akhirat manangi maka tepatlah maka dia pun Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pura de upancaji jingin ne rupa tawe sangadina untuk masum paloria magi paling mulo galunge pura ka mas sempajang na polo galunge amul lo galunge termasuk to pas sumpah magi paling mulo pasae pura ka basempajan na perlu pasae maka amol lo pasae termasuk to jama-jamang akhirat risise na pung Allah Ta'ala iya ko angkana weringi pung Allah Ta'ala berengi sesa kiringi lokko suruga apa ini tuh ya berengi lebih malas silisu wat dimancai patola bala wat dimancai adisi disingang wat ditelisu lebih mega pa lebih makasipah memagi-magi pungatan wering apa tiruang nerule pakat tak iya dua jama-jama linus si jama-jama akhirat memagi-magi nato pada angka matur iya dua nato salama tama suruga pamasena pungan Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin saya kira demikian sampaikan sini na 75 niri pungan Allah Ta'ala memagi-magi rule makamalakangi subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.